I will say for good afternoon. Obaso anu share amaye. Obaso anu like it. I hire Becky TV, sir. And I co-workings. Weather no. It look very nice, but I will. So what I said, Obaso I saw anu share amaye na getting come. I drink pine in the piano mano. Father of the year. Obaso so like here the MI. Obaso I love. Father of the year. Sir. Obaso I know why they wash it. Sir. Our womb. Say we abo. We abo but whether the moon you know. It's the one show who ya work over no. No was soon in Ioya. I never know her or Hano in Ioya. To which I could do a no hoya na. Now so we say with Cadas, catching the parasol to was in the Panacatcher, say, occasion Panasol to was in the Panacasa 2 more dear. Okay. Nipanimuni, share. Promo Abrokyire Amanehunu. Oh, and easy. Most of them, Mamma, or Ocasa, oh, brewer. Yes, someone share my wire basso. I know I like it. Ocasa, oh, brewer, butcher. Ocasa, oh, brewer, butcher. Sir. We will be our own tears here. Ocasa be a 2 more day. We can't see Miss Abrokyire there. And you say, be a sub you, yeah, while Abrokyire internet. They become my neighbor. One answer. This would just say, okay. Be a chain. I must soon cry my more hard drink, Papa. You're fan of dogs. Money. Hey, okay. What I say? Okay. Father of the year. Father of the year. Sir, that was quite horrible. Also, ya no because yeah, kase bi o ye brewa Abrokyire. Ghana more brewa Ghana. Say obi kase bi e brewa Abrokyire, obi chebe bi kase bi a say bi wo Abrokyire na wo ye de wo kan asem bi abu amanfo abam. Say mo nye de mo baba bi. Yeah. Enye na sa na ya ye ka no. E ka me kono nka Abrokyire bi aye de. Aba bi. E kase brewa Abrokyire a automatically say mo amo Ghana no. Ye bompa say mo nyina mba de mba ha bi. Na bana mbeba no eso hunu se bana wo ba no eye wo e na wo ko Abrokyire sika ni bia na ote Abrokyire so ati ase sa abrofo na yeska de a ye before na aba ha no ye free amamu e ne aba ha se ba be de e be pesika akoye nchi anu nti na odo Abrokyire a first of all eso do ne de etofo sa wo hwe de be abrabo no esi eko na Abrokyire abetena be ye nyina no ejina Ghana fo eso Sabio ayonkofo nana and I have an street plat. Some street plat. What crano? Oh, sir. Crow, yeah. Okay. I will see a yeah, Nancy no. Yes, my number the archer. Your co-workings, yeah, then cranny pick a concert, I should fear, sir. See, your piana. And from a cross here, the fire who now crowd on me okay. So what's I see? It's no, yes, all but so like my you are be doing come, but I say, they say, and then I'm to other man, so I said the American. No, so be so dear. Obi so dear. With the moon show. Obi so. So na dear. It seems we are double saying. We are double. Okay. And yeah, you so more hard replying. Missy baby, I go so David. Me my own Pia. Sa. And I. We need to see. I'm dear, no, you're straight. Okay. Also, no, I American say. I saw an American say, Abrokyire say near Tino. Ye Trimunya Dio, be no tell Abrokyire and Trimuya the air. What I say, but if you for no mutimording, because I have say no, so yeah, Juma, Nasa Ubwes can good them for so be the Emaso. But say, Obi Ofi, Nasa Sanipa Chrono, 8 Michel no Masu Yamawa.
sika ne ba e ba mamu ni nyina obi wo ha wote Abrokyire wo gya na busuafo hwe wo hwe adamfo a we de support no abusuafo no be ka kire no se adentina wodi sika ye de ehwe sabi obi otenchen na me ya busuani na wonfi me because wo abusuani no di ka start wo so wo sa denta Abrokyire fo ka sabi abusuan no sabi wo amabia won tiase o so wa ma Abrokyire ni bia on ne e kan abusuan asem a won tiase da ba bedo Abrokyire ni bia na se nipa mienu mra na se nipa mienu ba akunyina ni mfra abusuan o ti mo oten so ye abusuafo o mo ye abusuafo bi o ha wo da de ja o ma o mu ye o makon mu ye o mu yam eya ade no ma pepe se da wo ye de wo pe no na ma mi na nya abro ne ba ye kurampo na wo ye abusuani wo te Ghana na me te Abrokyire na me ya ade a na me se hwe so ma me a me no me no na enjoy wo na wo te Ghana me no me no wo na wo enjoy because at the end of the day no wo te Ghana e na me mete ya. How many times someone share and like my wife pamocha? How many times na me meba Ghana? Meba Ghana e bia afini nyina no. Once in a year. Na maba. So ati ase. 3 years. 3 years no ba me call Ghana. Nyanko biem. Se me ya ade na se wo ya busuani na se wo hwasu ye mame at the end no na wo yi akoma wo na wo benefit more. Sir. What is say home burger? Home burger obi otifie no. Ona I can say odi me metie me sola homache akwa aba sola akwa aba obi okrompo na ono no okwa awia obi okwa anopa obi okwa anwumle chesa time no day e wa Abrokyire ha saa nipa kroma me Abrokyire sika pe eden wo de say wo de Abrokyire na live poor life na be live kra no de boso me kra no de save €1,000 tie o obi o te Abrokyire so no nkwa na tie onye family man now do say ono a ka onyusuka ono a won tata papa bi nhye papa bi won to bi nhye wo don ko ti obi one room na sa one room no won tua ebia be ye kana say ebia be say €300 ana say bia 400 sa one room no kwakwa gina wo kutua sa 400 no onya adwuma ebia onko ye 8 hours no onye wo de wanyi pay kase kra ebia 1,500 onko ye 2 hours enka ho 2 hours so onko gibia be 450 Omatum but ubi oha hours every mile. Unya nyina because omatum mutu am 520 but ubi oma osa hours ni nyina. So what you say no? You want to go there? Okay. So yes, someone share and like it and my wife. My husband all can very important because Ghana for no more Ghana. Omu die wu. Ubetimi di sika kwa komo bi se nipa no. Onfa nya ade ma. Obefro na ade so eye e wo Ghana for no ene say watchro ma ade say bia me totals anase me ye bibi me sifie me pen style say no nipa ne de ono ne style ope e na ebe kwa ye sa ade no so what you say wo na wo ti Abrokyire na wo send sika na akon on fi wo de wa kire ne se on konko ye no obekwa ye different thing wo kasa bebre a omo se Abrokyire for e kasa but nipa no te ono na enim de oye de oye adwuma a wokọ obi wo ho a ote hanom no ontimi ento hwe enhye no ho wa hanom se wahu onto hwe o diskani na ko Ghana because all because of say also person oye de oye Japade e wo Ghana and so no where is he from se wahu and so no yete hanom no obi kura di kosua nko a na ye nkwan all because of say opesika ye di ya first spiritual right omo na wa hanom okay 9 nana so spiritual yes ya first spiritual okay you will bet me slide, bet my cotton as soon as okay. I was saying, yeah, but no, not can be say so me refie. Oh, so table see, I say, my mecano. Omo no wote Ghana no ye send you music ye send this car e de come am so omonya ade my no makoye different thing e so sad ubetimi ni obi akon phone so sa even cry pictures keke crampo wa wodi usika akoma am so omo fa nya ade no omo wie no ana so omo ya ade no pese omo send pictures cry embro cry no cry ya asem se wa hu e say
Se say na na makwanya baby answer odi agro ai. So nti wo ba so ese ono ai de wa share I like e de amaye. Yankopon hira mu nyina mo ye de mo hwe ai. Obviously the Becky I just like you. It's true that you related Mrs. Mogba's wife. Pacho menim ni pakra wo kana asem sisia. I need your husband's number. I need your husband. Pacho betima ba DM honum. So what's your say? Olo asaba na make kan say Ghana no. Abrokyire ayeti. Say even crampo ye ade wo Ghana. Na ye disika ekomo so mo fa bia ye to dan ye si dan ye tiles ye say omo ko omo twitwa pictures omo ntwa omo peno kana omo peno mama nkyere wade ba ko unim se na me no gina me kasa si ya me do akodi nipa wo ye maade papa a wo abonten esna busuani unim sa unsa me da me fama se munye dey ensie me plain ene se busuani frame a ma she me kunu jacket wa wi a she ene me Canada ene me no kasa se busuani frame a won me ne kasa won te ase because ade wa busuani tirim nyina ne se wo Abrokyire wate ase ebia wo te kam wo bae no wa yeye sika ne gu fom na wo sesa nti wo de ade kokoma no wa hwe ne yie but obi o wa abonten no ade na de kokoma no watu aye da hwe ne yie more like my wife so wate ase memeti oyi abontesofo no ene obi o no bagima tum no me hu so ye mabusuani obi a me oya ade a obi wo project eyi abontesofo na dodo na ese nkran omo ye de omu di animu ade nta me kasa nipa ne kwa ade a ope no kala ope no na nipa no because me no me obi a me controversial man what I say because me dey yes what I say me dey me controversial nti say wo ye ma de na me kire wo say ade na me wo ye no say e one ma no me hu say e one because me extra ade am be dem be chew me yi makoma mamo ade a me nwene ho so ya ade ba akoma me a eto me tirim eto makoma so e ma me timi gina so de papa ye de ma enu ntino so obi ya ade ma me na me kasa ade mpe white na ukona sa ukokoto blue color na me ka cho se still na mpe white se white ni wo ajai twen se white be de ebeba because me nam nim ka me ba me de ya ade no obi o wa wo ya busuani wa ka cho se ye Abrokyire for na ade ehia pa e pictures so what Abrokyire se wunya nipa bi na so wo ya ade ama wa ade ehia e pictures ta pictures no e na se bi o da na so hwe o phone so a nchekombla pictures no e na se o da na so hwe o phone so a utim so okay bra me bre ni nyina no at least ajapade a me ye no ehun pictures e de enie because ene nte se first na o ya ade no ye bu fa so no because me ne untim bu mu fa so because me ka cho say ya ade ma me a sa ade na wo ye no me woni pa o fro no so fa akira ba be control o me nya kwase o ya ade ma me a o mitimi ka so bi nya estimate enfam me sa estimate na be ba no me woni pa be 4 amasomo mo so mo so nkɔhwɛ the same estimate enfam me so ati ase nti wo na wudi ade ni ma wo ye no me hunu so ye busuani na opeso bu mfa so a me hunu straight nya dan be cho because busuani ebe mo estimate 10 times but na abonte so for no hwɛ obi e per chance obi o wa abonte ni pa be bre na per chance ayede so na obi o table chi ko benya contact na akwa be so sole and 1 cedi ni 2 cedi obede obenya obede obenya 1 or 2 things nti na kra na abonte so for no be bre no omedo ono mu dili a omu dili with akomapa aju obi adwenbone oni tirim nti me no ya ade na se musa adwenbone wo tiri na to man Ghana mu a metwitwa wonsem so ma e simple what I say because ene no the way abrabo no se tewa Abrokyire no untumi nka se e bia wo ko Ghana hye because Abrokyirefo ye japade a de ma no chenyina ye se ye nye ne papa a omo man Ghana mo hwe nti obi wo aboga bi wo si dan ye se boga we do ye kohwini o starting the dan no me kai say Accra be bia na mtade nta boga bi no o Germany hasi e dan o start say wo si no me ankasa kra no me na me Ghana na me nya ntu kwan no nipa na wo yem project e ma me no na ono no che say wo ye formal kese pa na ye ma kwan a na me ne kokokuro bi teti ko hye e kokokuro bi te be bo so me e ko ye adwuma na saa ta ko ye adwuma a na saa ta ne ma me kese ho no okay saa ta ne kokokuro bi te ne ko ye adwuma boga no okay Satan boga no ono no oba oye adwuma short no okọ oye adwuma short no okọ ntene ye ntia se because ne ye ntu kwan ni bi
yentu kwan bi ntine yante ase enti enenne nyina wo beje se boga no nyanwe ne dan no onyanwe because dan no abusuafo mu di animu no agi ne sika de ediye ene eno no gina so ma boga no na bambuye e ma ne gya dan ne de esi ho wo na dwese dan no nto aso biem store building na wo si no wo jai dan na de esi ho eno beka se bia boga ne de ekohwini na kohwi bra na ne sei abusuafo ne ma na ekohwini ne abusuafo na boga no se bia omoma ne de ebo ofom na obi wo kuta sika o kwaja pade ho a se obi ti Ghana ebe yi na kumam so atas edi odo ebe ya ade na ma no na ade na akoso kama no nipa no mbebu na bam na afre nipa na jai pade na wo ye no na afre sika no odada na kohwibra e wo Abrokyire meka se bi okọ bank akwaje bank bosia se wo de ya ade na kwa ye de waye ade ntuma be de afe awo aye de eda ma no no so se bi wate so aba no nipa na wo Ghana no ebebu na bam nto bu na bam wi a na afre de adwuma se ti nipa na ni so onye bio no ojesi wo se ade nya Abrokyire na mete ho na sa adwene ba ntrim se na me kwa Ghana me how many times am ba Ghana me be de wo Ghana so ati ase na abusuafo na kasa sa ko gina be o kasa ye wo fa ekwa Abrokyire wo ekohwini mon like my what is YouTube channel na Beki TV na mo subscribe nya de my so ati ase boga no be de e betena ho na afide obi akokasa an woto ade ahi kra tan na se wodo dan hye abusuani nsa se wonye no wodi usika wi a ohun so bi ye ne de na ekoso ano afro bra ye kwaku manu ni pass mercy na se ya okọ Abrokyire be se Abrosan ka sie bi ye mi enu mpo na mi twamo mi gina ho yo ne fa pa na me se wakoma pa obu ofu se na enti me de na me de ma wo wa hweso ye o kwaku manu de no uni mpo hweso ebi ono na abusuafo na hweso nto obi otu kwan a na woni pa bebremu but ma me ade ne se ye abusuafo no so bi ho mo ye o ye abusuafo no bi ho a omo ye obi ho a omo na omo de wo ka so e bet be 20%. Say me sin tell me say ebi mo so ati ase say omo ye 100 a 2% pe ene ye omo na omo ye na de omo na omo mpam ho asem omo no na obi hu se obi ye so obi atukwan akwese na abusuafo aba onim de abusuafo ne ma no obi atukwan akwese na abusuafo aba na abusuafo na boa no abusuafo na ye o makomam a support no anopa wie na nwumre what I say obi ti Ghana na abusa no picture na ne bu afu ne bu afu an na bra akra no o ya ade ama na o ya ade ama na obusa pictures adan ye bebu afa so ana I don't trust me ana na me ka sa tama na me ye project ba ku bi na me ka sa abusuafo ni animu ma me abusuafo ni animu no busa picture ba ku mi no mbufu ye ombufu ye no afre de onim se letter kra na me ma obi fa akire ko twa picture kire me no me me bubu dan no finfin nyina agu ye bubu dan no finfin nyina agu abusuafo no bi mutire mo odin omo dwire dan no finfin nyina agu because plan na me de ma omo no ye ko fa mesini fon mesini kwase ampanyini eno no kokko gina ho eno kosi dan kwase adan ye wie no plan no me kra me table kra me na na freedom sa from na dan no architect na draw ni say or draw ni say so ati ase it adentra mo u mesini no so wako school adentra wonye wo sen an me de sere me hu na me ye nam so wa what be pen no ko e se o mato a eno an so oh no wo sini se enkramoda you know enkramoda no wo si what ase at the end no me no a me say yiska no mbo asan fu me ye bu ofu na wo yiska no say an and ada wo ta Abrokyire nti wo ye hwan and na wo hye nipa so person be control ya na who are you na say eh ewiase so pa asem de ye tie na ye bre na ye yiska ya at least say bia sama ye japade asi wo na say wo bra ne me wo busoni ne me na say nti wo yi wa komam na say nti wo ye ne yi a at the end of the day no wo na wo hwe so yi no wo be didi ho asene me because me business asem de hye won sa make us say entem bia wo be nyeska what I say but at the moment na wo no obayi mi say bia me nfa bonini no na me ko fa abonte suni sa abonte suni ni ma me hweso ma me na sa abonte suni ni hweso na se me ya abonte suni ni papa yes I will too kwantri mo den ni papa we ni no de kwa abonte ewiase o yes ba bi what I say sa na ye bu ofu sa abonte suni no yes sa abonte suni no na ajo aboso abonte suni na tutu nsem gu aso but no mo nim so mo na esi o mo ho kwan na o mo nji o mo mistake so dabi na enu ti Abrokyire se no on da bia me ka se ye trimu nya den Abrokyire fo trimu nya den nti ama nipa bebre abo mba Abrokyire ma mo bra no
because Abrokyire no was saying so at least mo madwuma me bosome so a menya me kakrawa bosome so obi what Abrokyire so na £20 €20 kra na wonim say wo betim na ede e da to do ne bia ede adi sa nipa no wo de shop na seconds na de na asa so enti sa nipa na table chansa wo no kotokoto na nya sa wote Ghana wagimi o unyimi wani ate nipa nso ni ate yesro so boa do ede oboa no ho enti da bia be ka kire busafo no na wote Abrokyire so a ye wonamfo no bo ho a na sa woni nipa no ya ade na sa nipa no se obi a kan 1 na ka 2 a twitwa nansam so ede e fama no because obi ho a ono so hunu se oh boga we kura na busafo ede eyi na eyi omani a omunya da omunya ejapade ni ye nya dai e ma sa boga no nto no ya adamfo no ono nim se obe take sa advantage no no da be di usika so ati ase me kai akwa bi a me bonu ho ka ma me eduru a kire ya me hunu se no sa akwa obu mfa so pa o take advantage awo me so afiri a kire mi twatwa na nsam so ma no ene wonam ano obi afro na akwa we pa na ese ogina wodi watamu akwa we pa na ogina wodi watamu me tia me so mma ne nko se ba bia wodidi no ho kwan na ye de asi what you say what you say ho kwan na asi say nse ni nyina na ansa na abontisu ni bebe play wicked na gina bushafo so sa abontisu ni e ka so obedi boni a okay see had the no man's land see for me ansa na abontisu ni e be dey e play wicked no e gina bushafo so kwa ha see we ko we ho ansa na busuani e be dey abontisu ni e be dey be play wicked no okay na bag in there won sa ha o hey mama what you say o pusi what you say sure what you say the push chair is really pushing chair what you say nti da bia no ye de asem e be ka no ye be ka no kure ye ntwa ntro enye de enkyere mo say Abrokyire say yete no ye ka say bia Abrokyire den Abrokyire ne den ene say obetena ase na obi bo otrimoden e wo my Ghana mu what you say because so neso no ade ba kwa me ka kire bogafo ne say yesre mo pa e mo bi mfa ntu trim say what Abrokyire me nye project e wo Ghana what you say ene ye wo companies bibrebi e wo ho o ye japade ye busuafo si nchen me ka no credit kire wo ye busuafo fa si nchen say won pese na busuafo benya problem bia na say wo ye japade na ta Abrokyire ye busua fa si nchen ye wo companies bibre wo Ghana obi wo be charge wo charge wa o ma na kan say bia quarter price a o ma na nipa no be ya adwuma na akwa koduru ba bi o ye kokoduru na companies no big companies in 20 minute de embu nya de emfa so se nipa na charge you say bi okay dan ya me who is story building to me two kan say foundation up to lintel answer na e be flow no nipa no be charge o charge you say bi okay bi a mejo bi a 3 billion ti 3 billion na bia no me charge o de akwa kodu sam pempenso na udo wo trim say 3 billion na nipa na de eje no o ye adwuma na ye de amount enti wo de what to dream entem bias company no so no omo send you pictures utimi san craft a kire mo bia de e ko ye de kokko send pictures ye de bro what I say e na video call ye de abu e na ntisa first no ntisa wo Abrokyire se wo ye japade a mesro nya japade se wo nkwa na akwakotenem Abrokyire se me kan ko bi da kire mo so what I say enya japade se bi wo nkwa na wo se first pa no de internet man panyifo no bebre no obu o se an wo ye japade o Ghana akora ho hia no ene se very good very good edan no obi o ho a on ne hall nko ano obi o ho a on dan no si a on ne vontima nko ne hall nko ano seka kraka be se park mfimfin ha wa bra ha se no betim da ya apartment kura be 2 3 so atase ene Airbnb na ide ene abui wo si wani ahofo na etwagu no ene Airbnb na ide ene abui apartment o ya why na chimben hall single self contained kra nti wo sa building na wo si ho no at the end ebia wo kakra bi wo mu a wo kwa which one da kwa dem wacha say bosome 1 month so atase nti say sika na wo be waste this sika no at the end of the day no wo ma ho be 10 years a wo bete wo ka abusuafo bi antimi nko onye de enkonko gi sa dan nye de emfa moso nti da bia meka no credit akire mo me adwene pan ne de se wo me tiri mu a on obi be se me gina me tiri ne bom saa because business ne adwene ne kita me no ano hye because me metena Abrokyire emre
na at the end of the day no matena bia be 30 years 40 years obi obetena say ya Ghana kora no ebedum pempen so woko Ghana no na oni wan si dimpo da ho oni ska bia da Ghana okoduru Ghana dan ya osi no abusuafo agye aboso enamfo bi agye aboso adenti adan no wetu afa bia rent ade ya power Abrokyire say obebo first pampanfo no bi akwaja bank bosia 50,000 euro 40,000 no da kosi dan na ojai dan na siwo afi bia no no akwa akodododo ho na otua electricity bills wo ho na obose dan siwo na dan nankasa no na ho den eba fom ko dan siwo na se nipa ntemu a na ho den de eba fom eno nti na mampanfo no bebre ene wo na mano ayemobo enye omo omo anye sabio afutu pa ena sa minim no first na de na edoso because the hwe ne bra yete Abrokyire aye bri na ba Japade si Ghana na betena Abrokyire na if Japade ne si Ghana no onya faso bi amfiri so a wa anya kranke nka wodi sika no wo numu a enkeye ehye kropa anka de enkeye nti nanu metumofo mesremo yese futuo ye de eni ba akofo tirim se wo ye Japade o Ghana se ebia se 3 rooms krompo na abesi a wo de pe 1 room pe a kwa abedem sa 2 rooms na aka no 5 rent what I say fire Airbnb obi nkonkonko dem wo de check busumi bia na 190 mpo no nipa ena osi dan o Ghana na wo de rent a mfaso bia ni so wo de diamond full rent say afi 2 years 3 years a mfaso bia ni so mu say dan no what I say nipa ni tumu a wo be kona dan no mu nyina asai sika wo tue nyina be sana kwa the renovation but so de sa Airbnb na wo ya wato obu ase wasiesie kama what I say nipa ne ko dem 190 mpo na say $50 a check it. Now the fan say, "We don't call them rent no." Na bosumi nyina $100 a. Check it out the bosumi nyina ni can say 31 days. So 31 days no nya ebia emu Steve na yensu. What you say na aba say on point family what you say titi. Enti no say wono say ebia say sa bosumi no utimi nyamu mako 10 krana na say $50 krana. Check it out there. Na check bosumi sika obede ubenya. So what I say nti da bia no Abrokyire say yete no nipa anya kwase a nipa nyimi nipa adwene eda honom eno nti obi wo te Abrokyire a no so no wo ya ade na sa ade na wo no wo ye no wo wani no kra nkyere na yese an na omum te Abrokyire mu tiri mode no mo te ateaye no mo control ye obi no wo te Abrokyire be prefer so wo te Ghana onye nipa because ebenyeska nyina no Ghana na be peska no kra ba akopɛ wo te Abrokyire a wo sika obenya nyina no so wanko ye investment wo Ghana Hefa. On do through. Ose. Usin sole. So, oh bro, I respect you too. What you say? So better Abrokyire be ya, Intro be o say am oba Abrokyire na abede. On ya yanko. Then sit down, let's go. Mini speech or biawa. Na we kura we dan kura nye a obetena anwen nim no. Da bi untimi tena anwen nim ni agro. Yes sir, why? Okay. I want to wear than munye, Nana. What's na we more? Kumkra code at Chemo. Untimi sa metreta and random Simon to Anya. Okay, Mr. Why? Into the old pile quasi we could win so cut and so can diagro, okay? Shut. Okay. I know the car could yeah. What the quasi could diagram, okay? Take one. Quite young. And Quasana could diagram. Mamma no could diagram. Hey, mother. Say, oh, madam. Where done the archie? Archie say, most in and from on them. We say now. Oh, yeah, now I'm for sure. Winner yellow no. Oh, unyo ba person so odi wachi na so obo wachi domo a ntem bia no bibia do bibia koso what ya say de bia me ka say Roger de bia me ka say ye ba Abrokyire no e na sabio ye de ne to fom ene ejai obi wo wa onim sa Abrokyire e me so le esem de 1 cedi ko esem 2 cedi ekofie say eskan ketengete na ade ko ne nyina no at the end no emfa so bia ye de eni so ade abufu pa na say omo yes size kana de konketengete no thank you size kana de konketengete no size kana omo hunu so ye papa mo nti wo size kana jai so de size kana ko safe what the 5 million na be ko 2 million 100 20 million na be ko ja na bobo ano now the enka so 3 more den
na bobo says no crew mame didn't tell me kasa no say enkofu me no bi na bae na no mehia man bi mehia man no na o ka kire me say man no ko kasa oh o kasa what I say asa o kasa na me na asa o ben me no say me African ni na me say na so me African ni and also heard the MC na asa me say black Americans ni bi ntino na so me free Ghana no say Ghana he fa no from so me dem me free Ghana me Ghana ni no so Ghana ni okay na asem o ka kire me say ona damfo bi na bae 80s mu ho na so tu kwan de ache no mbeduru ye no na damfo no e de e ka say won de obeduru no yin sim card ye de e to nchen se abusua no nya do be fiom sesi ya se na woni madwena e de ekita no na man de beduru ye no on de nhwehwe mu obae na 1 cedi no de ko 2 cedi no de ko 3 cedi no de ko na wei e na abusua no wasole obowa wei e na man no abusua ba so am so no like no a share da maye wei e na abusua no ye de eduru pempen so a eso me de mko Ghana no nipa na ne tirimu odin no o ma ba be ko no e no promise na abusuafo no say baba ye bibi kakra bi ade amamo na wonim say o mu receive nipa na o mu se ne tirimu odin na o mu didi na 10 years back nyina no o mu receive no dan nipa na ntem na o dis kan akra de eko no because the rank sanga akra de ko no abusuafo no je no modi o mu je no modi o man kai da so wa ye bibi ade amamo wow o man kai da so ade wa bibi ade amamo tnase ne yenko first piece so ignamla tnase ne yenko famla okay okay o man kai da say why bibi ade amamo dabi na we na man no efri Ghana e bae no so what na kodwoi obedu Abrokyire mi nyina na bae ya bae won fi mu asena na ofa asba o ka kire na ofa pa na kodwo bae no so obesi one room at least so bae no obesi one room mama ni sister enti no de be asena o ba be kan no se sa na se memetina ha se na 1 cedi nam da ba 2 cedi nam da ba na an so money no se na se scan de ahye as can they say chop money na the bread ya jedi o ma jiska no o ma finish no so ati ase enti to me ne de so bibi ya ma abusuafo bi mu a buo sika na no fa ya ade ne si wo at least se eye duampo na be dua e wa abusua asase so a o mbe kai hunu se ya brei ene be dua se dua we ye dai esi wo ewia so bia be hunu abusuafo no ko gina bibi krompo ka se utirimo odin a wo dance here wo evidence ad be kire o mo say side edua we nyame na mbedua si abusua asase so o mbe kai but se wa na anwene na se da bia no wo de koye sabio me de 1 cedi ko me de 2 cedi ko me de 3 cedi ko at the end no abusua no mani nso what you say ntina no se wo ya ade ama obi na ade na wo ye no wantimi anka se bia se car tie na me kwa akoto me wo hu receipt e wo ho a at the end no ye bebu afa so emu fa so ene say ye be yi umu ye ma hu se wo na aye sa ade no ena wo diska no kwa nya de se nipa no ba appreciate that no am me baba kan o mani so eno obi ti Ghana eno obi ti Ghana eno obi ti Ghana oboska e kire wo te Abrokyire a obeka se na de Ghana no nye Ghana no mo se Ghana ska eni ho no so ati ase wow te Abrokyire no check se asom bia na mba be kan me jai ya ene yes ene check se okoto asase kra wa akra wonya asase a efu kra no fa ne be 10,000 euros tio wonya asase efu kra no fa ne be 10,000 sa 10,000 euros no okonya asase no check how many years I would be save sa 10,000 and what you say na nipa na save sa 10,000 okoto asase no afei na wo beko architect wo ye ko draw plan wo be de wo be si dan no wo be wie kra no se bia e dan tia short house na wo si a what I say and na ase no won she dan de e mo ka bebre too much na ba se wo si story building na check it iron rods about to what I say enti na no se o bo sika no Abrokyire enti na obo wa ena okay na asa akra de uniska yin si dan wo ho uniska ubotom nya yin si dan wa akra so ubotom ye de na ne so na akra na se usi dan ya ho eno ntina
Say we sit down wa Accra na so ko ebusu asem a. We respect your mom sit down one cry. Obi sit down one cry dey respect no. Now size no. Hwe. Sit down wo Kumasi anase. Mama na Accra yento asa yeti o. Yento asase wa Accra. E ma ne na ho na wotwe. Yo. I say more respect you. Se wo koto asase wa Accra. Se sa asase na kwa koto no. Bidia. So akoto asase wa Accra na se asase no se beda ho bosom na wotwe a forget it obekuno bi wo for start project wo so oh na se me ka se me ye kwa akoto ye land ye kwa akoto a ye kwa akoye project a ye be 4 what is the first one ye kwa akoto ye to na asema estate wo ka kire ne se ha se de woto asase na de be che no na grade gina so ye dwie ade be che no na ye ka se Messi fo gina ye de pick aside abofom into omo say omo hu me no omo nim so small boy we dey so no butu mu nya dey ye ento asase no cry no omo ka price and say me wise can dey mo papa ade chin na grade gina so and estate won so anga so mo grade a e adwuma dey e wo 24/7 what I say omo say eh na land nam say Eco Street nam so say matna Accra pen me matna Accra pen ti no nya afi na me beto land na wo be kire me say bia ni kwa say ma ade the Accra boy what you say e honom na adre pa hin it oh say dabi yeah me na anytime me nka bono no bi no me mantra bi sa o me they go first piece of no okay me bi e kwara my head ant na o sa me no me ka say me ko school Accra wa abisim ani sunyan e na say me firo na street na me ba Accra beto aso ate ase be ko me school anti me no me ye kan enkran ya da bi no betuma ye da ayira me what you say I say me be koto ho na say ma kire kones what you say me say open masepa o ko Medina Medina what you say Medina na say o sa kwa adenta house and down adenta barrier mu ho no obodi wi flex atam wi flex and e frame do you really duru na so wi flex na say me na sa atam ye chale what wi flex they say adre pa the aka wi flex sa atam chale what sa atam obi a wona won bi ho mo frefri obi afro wi flex so what you say now sa atam dressing forget it now sa atam school ye fanfare na me so media so na wo mani so dada what you say to be as entertainer no na wo mani so enti me sa te ya de wo school mu a na wo me na me leader me di animu bibia so what you say enti bi e kura de me ko hwa bia na amakwan na bia me kwa ko me wacha se me ko sra busuafo no masan de na masan ba eno kura de emfa nto nchan ye na busuafo nya de eni nkomo enu ntino de we Accra asase ho ase na ye kan ukoto eye asase wa Accra na cheke se wo de otia Abrokyire Accra no wo de live poor life one unyusuka what you say unshede unin kra wo ho wakwaje obi single room one room bi na wo shem what you say unin nipa no she bibia de ebom na bia wo kwakoye adwuma na kwakoye no e bia me ka say ye tua wa e bia 1500 na bia no asa kwakoje 2 hours bia e de aka ho na 2 hours e bia yakotua bia ko de fan say o mato ko 500 what you say ne kinder bag no obi de na ase ya esi wo no obi de ai so na ebia o say yes now I call you by the name Y Flex yeah Roger Y Flex what you say yeah Flex yeah no enti no wo de fan say we live sa poor life nyame ka creation bi wa a kire mo say bo say Abrokyire ne pebre eno enti no wakoye say adwuma ni nyina na wie na wo de fan say wonya 2000 no ebi nipa no ene kra no maboa edi nipa no bi obeje 500 euros e edan na wo team no awka 1500 for the fan say dey 500 fa your ticket ne waduane ne won tade no bibia what you say aka 1000 fa to afini nyina say kinya 12000 for coin mu afini nyina say who 7000 for a 12 years 12 months 12,000 na sa 12,000 Ghana be dey os the first no ma me so bi boska bi a na ho na o ye ma show na afini nyina o me obi dey to be car sef or the 10,000 euro
See a bronze, trust me. He. Finish no. Now, that you not to draw a sacrano. I be it. 10,000 euro. You can see a bronze. The not a crime that 10,000 rupees to me at a crime, the 2 rooms quite bit me. 2 rooms crying. Cha, mammy. And you 1 billion. Jenna Bay, and yes, she. Sure. And until the when I make an crown. I send the pano, but why no say but down for true. So that's why I say but down for no kuno. Then no crown, sa 12,000 no. What they call down on shum. Na son. Into the check say obi a ono ntimi save sa 1,000 euro no. Na so ko save 500 euros a. Afini say 6,000 euros. Sa 6,000 into obi ti abrokyire a na se nipa no wo su. Na nipa na e kan ya wo na mu a. Esa motel abrokyire fo ase. Obi wo ha hotel abrokyire ene 200 euro kontimi save. It's no be atna abrokyire so many years. Ubusan just 1,000 euro cash kra woni. Obi atna abrokyire 1,000 euro cash. Ubusan na wonya ma wo. Enye wono because scan enye easy sa. Obi wo bekasa abrokyire de obi ya adwuma. Yes, e kan okra kire Ghana fo no. No kra na abogafo no bia nkan kire ye no. Ene etu kwan bedu abrokyire na ye hunu se abogafo no deceive ye. Because sabrokyire se na ye tie no se ye kan okra pa kire Ghana ni a na ka Ghana ni na ono wo ba no obedura onfa wan ya pe target ska obo ka obepe so atas obo ho se a me de me buy na se me buy na no 1 year pe metemeka da bi wonti me fa sa 1 year na nte kada ska no say ene say ne wono ebe nipa na okofo aba no obe hye ne wan kona o ya adwuma bia na o ma bi ntu botum o twa ticket ma e ma ka 50 euro bi tu botum a ya ka nyina e won ho eno no na e bia ka so de 1 year na 2 years betew ka na de wo ba na se nipa na bo ho ka e bia 6,000 and I say bia na connection man for ya jabe 10,000 wo de bet 5 years na bet se ska no na wonti se ntobu o timi ka san o be fa me bra ya am te sa asem na mitimi sere sa am ojo mam ye ka no kra kire Ghana fo 5,000 how many years am I say obi o ha ma me o timi ka so be fa me bra o ba me ya adwuma ateka me de me ba me hia ska bla sister obi be fa o ba abrokyire wie na so kwa adwuma no pa e be duru fie o kwa adwuma pe bosome na se bosome no so na se dipa no o ka to se asema na kan ye be di so a me do nyame to kwa be si fie ho no because we ka say na bra hwe abrokyire sole hwe bra me bre nti abrokyire pa do benya enkojo obi sika enfa ma enkantro bi so onfa omra na nipa no o ba wonte sabi osika ono de ba ye ento da bi wo de wa bre na nya osika se wa bre nya osika na bedu abrokyire wa be hu de wa be side atototo nyoma enkonko gina won kasa han na me de ese me de ese wo be fa me ba na otete se ska na de efrim because who say 200 euro abosom afini ese 1,002 pastor 200 euro bosom for 1 year 12 months say 1 year no say wo de fan say who say 200 no kra na 6 months kra say so what I say 3 months 600 nti must afini na 2004 afini nyina o say na say 2004 na wo kwa akonya no eno no send de na be yew just say ena euros no wo de kwa Ghana en so hwe o enti say see akrampo Accra to Sunyan flight e wo Ghana o de eno wasem na be kan o say I like this matter for Fukin and his fresh wife Becky what you say Kumasi celebrity Kumasi celebrities so what you say na man Kumasi celebrities and celebrities are Kumasi so there be an esa bogafo no ade ha me pa no say abrokyire de sabi yes na Ghana eno de abrokyire de yemfa bia antoncha abrokyire yes na Ghana but yen ka no kre emfa nkyere ye nuano mo ye de omo Ghana they always say like I want to try so what you say obi ho te abrokyire on de onim so wo abrokyire nti no no ese wo on de otwa ntro kire Ghana fo eno no na bonso nipa no se oba obinya kone se kwa no oba abrokyire wontimi nye de receive nipa no because one kan okra anya de amfa nkyere nipa no entro na aye de na otwa ya wo de kire nipa no
Nti dem because Abrokyire the bra nipa no me unya connection nipa ni nya connection o friend kro mfiu why o friend nipa da friend on mfiu kra da bi on mfiu obeka se me na me meje o metena mfie me mfiu kra enti no ye bogafo no ye nka no kre enkyere ye nuanom Ghanafo na kakra me kana se Abrokyire ati se me se wo the cleaning work eto Abrokyire na se wo de ayi bank manager adwuma wo Ghana me cleaning work no Abrokyire eja bank manager adwuma no Ghana saade we ya de bia akoso wo Abrokyire wo Ghanafo no too much Ghanafo no nipa bia yebu nipa abem too much Abrokyire obi timi ka se na we de nye cleaning work no ye cleaning work we adwuma be no ye we oba Abrokyire o no te Ghana o ka che obi se obi cleaning work na sa cleaning work na mo ya na mo Ghanafo di we Ghanafo si sa adwuma mo ye adwuma wo banks ni niam ko mo de cleaning o mo part time job ma me ti o me gina ha se sei wo de bank adwuma to ho na de cleaning work to ho me yi me cleaning work eja bank adwuma no because cleaning work ni entwam cleaning work because COVID buy no sa COVID buy obi ene wa na adwuma sei ye what you say obi ene wa na adwuma ye de sei ye but omo no mo tete office no bebre adwuma sei ye but clinic no obi ene wa na adwuma sei ye because COVID buy kro na cleaning work kra san ye de musa page more nti me de da bia meka say Ghana for tu kwan ba Abrokyire ye say adwuma ni Ghana enu enti na ye free o my Ghana mo ye de ya ba Abrokyire nti abedu Abrokyire ye nya nyimu ena we adwuma nye ena we ye adwuma sei ena we sei no at the end no obotom na kire obotom na de ena ekire ti da bia me adwempan na sam ka kire mo no say uti wiase ma woni nya de mo ni na ho sa nyimu no enya ade de mo abebrew oba Abrokyire adwuma bia benya bia ye me wo hia me na busem adwuma me ya meka me no kore da kire me ntwa ntro se de be ya ade achi na bia wo sa adwempan na prapra ha na ma be kotokoto what you say me ma me gina ho me ka asem a na ade achi na wo hia me wo be ka sa adwempan ni dwana num da bi adwuma me ye no at the end of the day no se wo so te bank manager wo ye bank manager na so te bank no Ghana na so odi matem se bia me kinu weka ka me medam okromu ano untumi na sa aka ni what you say abraba me bo no untumi mo atade me to ahye no untumi nye de entobi nye de enhye so what you say enti de we Ghana for say nwumam e wa Abrokyire no airtime wo aba wunyanya bi nyai unu aba wonya bi no oya wo sen an na mko hu Ghana ni bi o e na we pa toilet so na kromo ya ye ba e na chenchina obi na obi hu ade em tan so obi timi kasa an asuma si bade so no we nurse chenchina yesem so mba kokko ye nurse sa ni pana ne ba ye nurse no Ghana for no mo ha like nurse no nurse na ye dey so wo pan like cleaning room no na no kra na den kra asem say normal cleaning work no Abrokyire pa adwuma ya fokra ke cleaning work we adwuma wo town art cleaning yo o sa me say ntino me de otikrum se ya adwuma oba peso ye no emu ba abam memu ba abam da emu obi abam so obi so kwakoye adwuma me kai so obi bai na nipa no so no oye ayi wote banga no Ghana na danfo bi ka kire nse obi duru ese obi certificate ayede abeto school so kura ba ye adwuma oba na ka nse bra esi adan aba beto na ho na betu aka ma o adwumpan na we de ka onya abusan bi maame a na mo se bra saade no san kwala sam de mintimi nye onye fa o certificate no fato na kokko pe cleaning work abu na me bank manager pa te se me pa na ene wakotena Ghana okay wadi na mfofo anu achi ene Ghana fo anu achi asan akotena my Ghana mo na okoye na adwuma no ye na abono ne bibia abono ene waba back to class 1 okay wo se na ko sanya Abrokyire na oba ya kunyonu Ghana ne kuro mpa ko be pa na mpaboa ho okay no da ye de ra to bia de edi so ati ase enti no meme de meme ba Abrokyire me nsa adwomu da eno so ntine me ho so nkyere me da obitimi kasa adwempan na de so prepare ha o adwempan do e delivering work adwempan do e say o bla yentwa nhia ne hwe accountum yentwa nhia ne hwe kaedem yentwa nhia ne hwe abrabo ayebo na fa wo dwuma na wo se wo ye na wo de wa bo ho asafo hene no fa be compare me de fa compare obi de ho na abehunu se
sabi wiase ti wiase na we nyimu na so mo bi bu abamu adwuma wo ye ho a da bia be ka chi abrabom because e wosikani bi wo ho a Abrokyire Ghana bi to was farming work na farming work kromo say farming work the way abrofo no see ye farming work kromo say no uduru ho a utim say yes abrofo mo ho ye fi but we kona account mu no na wanyi sika rough yenya bambu no ntimi da bia meka emo bi nkase bia we kurase ni Ghana for the national anthem e wo Ghana for num one kurase ni so Ghana the national anthem wo mumu one we kurase ni what you say we kwase obi kura putin by me comment section ase odi matema na me fi na no wasa na bawura me inbox no wasa be di matem kwase come and reply me boy we cannot read you don't understand anything Jimmy kurase ni you can't even read comment. Why the country say to be reading comments? You travel all the way from BA straight to Accra. The BA Accra. Oh, mama. Me, why the country mo? Now, Roger, so wow. Almost me mintimi nkan, mintimi read, mintimi nyahwe. The question is, video na me ye no. Me ankasa no, na me ye me editor. Me video na ma edit. Obi an edit me video ma me. So ate ase. Me mbibia ntimi nipa baako, me video I edit. My bon metimi aye video aye editing. My ignore because o comment na wo man emfaso eni so. Obi o we tie video no. Most of them. So ti mama video no kwa no mo no na wo ka no. Ebi ma dwene wo fom. Omuntie. On say Ghana for no bebre no enu ntina. Wo ye na ntino. Enu ntina. Enu ntina hwe abrofo no da bi ombu ye de e fa so. Utem video mu ya uni matem da. Dabi. Hwe mama, on say abrofo no enu ntina abrofo no da bia no omu yuso madwene e wo ye so no. Because abrofo e pen fifi mu. Ansa broni e be hwe video e be ma comment no. Obehwe full video akwa kosi. No hunu adia ewom. Didn't we say video no who answer on bed or be man. Ghana for culture exams are who first question and first read the first line of na say we dey sua pen. O free on no call answer ABC no ni trick ye dey ewom. No I wonder who ABC no read the first line now and say we kra na say word we ewo aim. Na ye correct. We ko no titi nyina. No titi. But broni beto no boase. Ready research. What I say? Ready akwa aba. Intime sa oba me video ase na odi matam ye kurase ni me say ya eno ntodwa ni sim table so na en kam coat na kam set because I'm the village but all the tuni din no or the maya that tuni din so ye be a villager what I say is the same say Ghana for me be refi ti omu refi omu national anthem no I promise on my honor no omu refi dey say omu wo mutumi ye village boy kurase ni aboa wajimi you don't know dressing you don't know anything. The funny thing is, nipa nso shia also want me kan kire wo. Nipa no be shia also want me the enkasa aso the enfan kire wo. What I say, nti ye de ye wo. What I say, the team is working. Ya me shira mo ntom nkwanam. Mu bi bia anye de enkoso. Say the team na. The team is working. What I say sa pepe. China ye sen start adwuma gidi. What I say. I fancy you and your wife. You hype your wife. What I say? Love it. Thank you. Damunyina amase. Entino obi o ya ade no yero ho na ade na ya ade we de wo ye. So what I say because if you say yete no emobi mu abambuo ya ade a edum nipa sunsun. Echina bi nipa na onu bu abam no. Ade chi a obehia wo na wotima fight ekọ wani ma sa nipa na besan ba na se bebusa se wo ye den na wotimi dru sam pempen so no wa de wadu no da bia mkasa Abrokyire ati me ne me yire hia ye kyese anopa enwumle da bia me ne me yire se ko bi mpo ne bedi ada ye di ne ya de ne ada ye nkaka so obi wi se adi obi di tinapa obi di we nkyenkyene ese de ese eso nya bi what ase da bi ade a ye ya ho be de ho betoye no e na me ne me yire beki ye de ye so what I say intino da bia me adwempan ne asa me kan a kyerem no say hwe yi e wo wiase a wote ene nipa dasane ho abrabo na wo bo no bo abrabo adaache obenya mfaso ayede e de afiri so mo enhwe obi atopa so nkoto atopa because e bia nipa no atopa a wo to no obeto no gidi seconds na no ho aba e bia obeto obo asa to atopa what I say wo atopa na woto obo asa no obeto abe wa na ho mai wo yere beguso ado nipa no nton atopa gidi no wonko
na mu wi a mbehunu de ne yere ebe kan ben no ho da bia mo adwene mu na ho e wa abrabo a wo bo ho da bia me ka kire wo nti wa wo beba se me adwenpa me ekura asene no e me de papa oh sa word no e me de rough e me de basa oba na ka jam se wo village boy a e me de pa because mama unim aduane nyina na efira kura asene ba aduane bia na me mama tamame ka tamane yekosa nkore ah me ka asemu na de mfa busafo nsia me ka tamane yekosa nkore pa na jigite tamane yekosa nkore pa no mame satan koku ase bayire ye nto koku ase bayire bunso yekwa afumu na yekotu bayire ni yekotu nkontomre yatete nkontomre kwa nsusu a yakopoto ne se ya na satan krompo koku efefa ena na ye de nkruma eno no yetete se ya na de twimako na wo satam no kra no wo no chese ntobi kasa we the village boy a me dan kasa because sabi enuane a wo so ti kroma wudi what na kroma di nuane na wudi nyina na kan say enronko a what ya say entinda bia me kan kra a kire mo say me obam video ase na wudi matem a yero ho na di matem yero ho pa na tap me nyai ka chem say me the village boy ka chem say me de me ya wo me na mani akata me ti me nam wa Abrokyire na we e bia shepo kura mfuru bi da ah kodo kura le bia mfuru bi da wo te wan kona e da ho ya ne be kankan o se asebi na me se na o de bo bia what ya say nipa no na ni ti se kutre popo yo ta down what ya say e te busia there be a kind of credit chile yeah the pe boase mpa what you say etime no say menu me obi a o the more na wudi matem no na me ye no mo nti di matem na me because me no me there be a me come no credit chile so no obi nam na say unim ade ade na unim no na say wo no de support nipa no e back door na say nipa kro no nipa mu no nipa no obi anim say ono no mum na ye ni bibia ah ti o ese am ne me yere ewo hoyi na se e bia me yere nipa bibrede enim no me no nipa enime but ye ba na se bia adwuma mu a adwumafo no nim se me yere ena se bia adwuma na wo ye no o ye ni bibia okay me ne me yere jai ye nante biem ye ja wale na se me no a me ne me yere ai de ejai no masa kwa adwuma fofurum a se adwuma na makom no ye nyene kokohia office baako na se ebusa question upon questions a ye hwe note a ye twere ye mark exams a ye nyehun se me adwene pan no me exams ye mark no this time no kwa me say bt e chen me yere you say one na you say no why na ye boss one na onimade one na true obi ade enu nti se me ne me yere gya ye no a me ko sa adwuma nim no ena mentimi adwumafo no obi anhunu me biem ye nhunu wiase biem mentimi nya hwe biem a ɛho no na me yere gaga na wo ye kyerɛ adwumafo no ɔmbɛgye de sɛ oh na won so ne adwumpan no kura gya ye adwumpan ne agya adwumate fie ontumi nya hwe ye nhunu biem ana so ne fa ways some party ways what you say social media wo so yi me kan sɛ makwa kyerɛ mo nipa mi no betu anante wo social media so social media me kan be sɛ asɛm bi so ne de mo sia obi obetimi aba ai me blemu ni pass masi say odi we ba social media blemu so de we ba social media na da ho no wonim ni padodo a omo back door omo ye ni mama omo yi omanim no say omo ekasa no bebre na omo nim hwe ye fo omo wo back door ba be kasa woni ni bedi nkomo san nkomo na woni ni bedi no ene odi betena bontan de awabeka obu a common laptop kura no onim how to download video how to edit video onim ye obi na wo wa akire obi na on fa ne ho no a obi a oni dipa ne nam back door low keys what you say ono na oye bibia masa nipa so na sa nipa na wayi nanim enam say like wayi nanim no dia ba beje fans e woni pem enti memeti we nipa dodo na ase e bi adwempan ne we na do ba social media we na do ba social media na why na do ba social media na me ka be say asem so na Ghana fo no bi ai dai atomu tirim no wahunu say me ba ne we obi na odem ba social media na obi aso ntimi nyimi mfiri social media so ti say nipa kro na wo say
ona dimba social media no se me ni pakro na nte bi mu a se ka madwuma no ka gu nka adwuma na gu se ni pakro na e bia mo beka what is intend me di example no se ni pakro na de me adwempan ba social media e ka na ka me di adwempan no ka me ni pa no ye ja na nte no ka madwuma no ka gu because one e bia ni pa na ko motivate me ni pa na bia ko ye me edit na me ni pa na o kire me kwan fa so me nya me video ni pa na o kire me kwan fa so me nya bibia what you ba yeah what you ade a edin kwa o social media so be normal video no I edit life there so live just f blogging work no so wo so la better life force ne work bia e wo social media no so also your blogger pa your normal video na editing o editing no kra no atama wo be waste atena ho ayo research eti o video akwa kusi ehunu se mefa we nsha men katekate ha mefa we nsha no enye easy wanko school a untimi nye ntimi metuoyi woto wonim editing ye wonim bibia ye na obeka kire me adwempan no se wo momu no na wo ye guy wo momu na onim ade a wo fi asem enya me masem wo bedru me fie animu a waka wasi because wa bon na bon na wa bon no eno na wo de ba be ka kire me adwempan ade e wo ho no once most of the people na wo de ba be ka kire obi how to say ade ani pa na wo no ho no de ba be ma sasa what as ntim ma me da bia meka no kore da kire mo se wudi ni pa no chi a untumi nya ade a wo ye obu ha ne nam a obedum sunsun ade a wo pese wo ye no wona ne ka ho asema ono be ka cho se na se we de hu hia we de no lie free microphone hu the moment I be show every omo me se wo shine e be eno ntina me se ma me social media we say pa on social media we say wo ba social media so a mem fefa na e hu free microphone hu na ma ye shine pie so fefa na fo basa social media so a da bi bedum uja ontimi mpegya da she because so one twen wan free na for bonny bi hu media we so a ontimi ko anim da because idea ne kita wo na wo de ba no sa idea no na nipa no ka che nipa no and say nipa no we yi nanim so minim bibia o social media so na wa peke no wa fanji no be fa obi be ka se wo na wo sua what you say ba na ye wo na wa kire no wo na wa kire nipa no wo na na din komo wo na din komo a kire no say ade we say kura abai wo kan say ya ebe de ebe nipa de ebe nipa fe ono be ka che Jack we de hu hia ade be kire na say nipa kro na ono ka che say hu hia no wakoye hu video a post to ho nto no di wonim kan ti say wo kokoyi the same thing no akoko jina be ka say na say we de me na mdi kan ye na nipa no baba be bi nipa no sha underground ma wo adwene e wo trim ma ne nka trim say wo media no so na so be ye adwuma e wo so na pe so ko wanim e wo media no so pa na mensch enu obi share idea wo trim so at the moment I will be share sa idea wo trim nipa ndi kan ye pe yes that's nipa ndi kan ye pe ye be ka say wo sua nipa no sa mistakes no na di kan ye in the beginning ye di kan ye sa mistakes in the beginning na e do akire say no I mistake but yes kwase adua sa ye ntia so mpre microphone bi free ye ho no aye tisi lane no eno ene ne me ne me ye gina ha ye a wo hwe me ye wani age ayeso so no yeso redo comment ye ni age what is ene me ne me ye gina hoyi honam ne kitaye no e chen denchem honam tough skin what is e chen denchem honam eno ntino da bia no ye no ye live your life e mo bi nto pressure fa ma ye me yiri ti woyi on top pressure ma me so me nto pressure ma me yiri ye hu obi ade na say ye fa ne abompa ya ma nipa no ne asrem kwatenten ma nipa no se be nyankopon so be ya dom na yeso etima ye de yeso etima ye the same thing na saade no e ya de a e the most powerful empire boy wo wiase me kai se mre bi madam fo ba akubi wo yeso akoto ka no wo yeso ba akoto no no so koje brand new car satin Magellan so fra me kokoto me car bi be 5000 eja o pay bi na mtim nipa na yeso akoto ka no na so Jack e good me de me nu sa level no me duru wa me kwa akoto bi se se ru no duru sa level no wo aso koje ka mo no se ka ho ya wo me mu a enka me ka chine pass Jack na se me kura makoto ka we 5000 Jack kokoto we bi ayusu na den na fise busika nipa no kwa de baha busia you feel how or the bahama nipa no koje the car was so nice and we were very happy for the person obefaye e de call round e konante yes at time kana am se me wo na mankwa na onyango na mankwa David
Nanti ye. Na me kan ye so ina say ye rade. Asama me kan no say. Ye bray. Shira yesu bi. Na nim say ye any bray ni afa. Ye ni obi a mpacho. Sa asem na ye kan like ye so na mama woni ko je na da bi say ye ni ko bro obi a. Say ye ni bro ni pa. Me ni ko bro obi say me sa asem no. Okay. Say any bring pa. Nka sa mpempe so ye duru abrabo mu. Amen. Ye nu ha say. Ye ni bro obi a. Nipa no ebe fa ye tran ka nim no. Wonum say ye de mpa bota na chi a ye hye nim kran. E ma wotimi kwaje sa aka mo no. First thing first, or the buy fee, said the buy fee. Ebe say abusuya. What am say? What am say? Car mu tonight. Ebi did ebi achi o say. Na car mu no. Yeah, ebi did ebi achi. Say yes, just a bomb no cry want it. Almost the him for chin. Ebi did ebi achi. Ebi did ebi achi. Na car no ya me kwotena me die no say kai. Kain. Ewurade nyame. Kai fo. Boaye. Na yesoso no enhira oda ma ye brei. Esi free mu ya ye ba ye. Me kwa me nwi hu bi me ma won say obi wo ho no man ka okotina sa ka asa top pressure bi ama no. But ye no ye so won say you live your life so simple. Nti wa won say ase no. Na we ga say oh say but ye life na so unim say so lucky say sa atam na ye car no ono de ba ye okoye no. Ni bosumi mi no kra na me so me car mi so no. Obi be bought to say panyan. Obi di bought to na satan kra na me yire nya metena ha. Se na satan na ba no abetena ha. Na me wa ha. An okota satan ye tu abetena ha. Na ya. Ampa. Enti wa pe na me frɛ me yire na me say mama. Obi di abehwe me kai tu no say na we de be de nya bi na me say me yire relax. To obo ase satan so broni bi na me ye no so akwa Mitsubishi. Company wa kwa kwaje car krokro bi. Na car na ye fe. What else na ye fe. Enti we na me ne chef kasa no say na adenti na wonko je ka mono preko na na me de me say ne hwan aso me kan no me say ne hwan me ka cha me yere so me kunu de wo de agoro woni so be do akwaje ka mono na me so okay de to bo ase agora ana me ko company ho me duru company ho na me bo woman na me ne ye adwuma ne tin me bo ndia no so woman kwa so ye customer ampanto na direct ho ase dia ne e no kra no discount kakra de e wo hase ya enti kire ka we de wo pe afraid that just me na me hu na asema me kan na kikiri me kire ka me pe o mo se ko test na mo sa boa we so me tra ka no mo am so ka stie no tum se mu ye mrem me de na first me twi no me si me twa ka for tum se mu odin we na me twa picture kire me yere na me yere se nyango me se me se nyango pon be ai me se na di ka we obetimi ato na me se to boase ye beje car. I be who car no. Ade chen na me yere pon school. Car no so me say na car we die. What you say? Ade chen na me yere. Car we. What you say? Ade chen na me yere de. Me yere pon school na me yere nyina de e ko ho. Nti e ko no mo ye say o mbeje sa ye car na apem no. Obi da bottle no. Na ye de bia asoso aye de ajiwe. Na sa car no sa atam kra me ton no. Msa say 1500 say. O me fa na nimu he ye. O mo ka so mo je o mo ton be 700 am se da bi. Na me am ton 1500 na satan first car me kokoto crown na 32,000 euros 32,000 na me 15,000 cash sir ye 15,000 to na de aka me tua na monthly bosome na me tua wie ya ni pa bi ho hint na me shepo de call Ghana na e fro kuma yusu car mo no sa anko e fro nhira na de achi sa ma chese na me no gina me kasai chese me ano ya na to da bia me hu ni obi a ye ya on ya me nyi me hu ni say me a ene me yire da ho no hwe ne phone so hwe video project ayeye enioma ekoba no hwe ni age ekita ne no hwe nioma hwe won phone so was mekunu nti say nya pade wi like a dream pa ye dia nam so mame sa na nyamopon e dey yeah so free so atiase stress free life ye ndri obi ho nipa obi always say nipa wo dream nipa asmas me kuya ye say ewiase won say esi wiase won baby am adwen da no nye me matafu for me form hu tam na wo de kwakodwene tiwo ade nipa bi hu no tam na me adwene pahene me nya e de badwene wo ho se wo mpem asem na manya tam e de adwene wo mpem asem na me se bedwo sa tam no kama kwakotna e toilet so na ma yi me yamu nyina oh ma kwata toilet so na me da yi me yam na kama fam ada
because me mete wonom no me time no ensome tiu time no ensome one me wo yere me wo ma am no mote me san ye me full time job me ba masan be me social media adwuma time na wai adwene na da me trim no aye hye nti minisa adwene na me de ba adwene wo na wo mpa me masem no because da bia mpesa me ya ade a wo hu a wo yem be hyew nti se me bedi wo wachi ebe dwene wo hu a da me say ntimi nya ade a ebe hyew mo so mpesa de bia me ya ade ma na hyew wo so hu na hyew me ya ade de bi so ma na hyew pressure be fa wo edi no nte wodi me cha pressure be de ebe fa simple as abc nti any time ema wo bia eno nipa na wo no wo dwendwene me ho adwenbone no you don't pa because I didn't share breme. Yes. I didn't share kese. Very good. Breme because me too. Adia me o wiase a. I don't know me be ma me. Se me yere amenity. Me japade me yi me yere din afrim. Se me yere amenity. Me yi ska komo ba bi wa abonten. Me ja me yere wo fie. Na me yere adi awerho. Saa de na me ya. Ma brabo me bono. Me sa komachi. Ba once me ne me yere te. Me yere kuyate hoyi. Ne bayi no out the time echi no anu ohye enti no da bia me ma na nigye no at the end of the day no bia nhira no say ebufa so ani say ekoso ani otu ho so atiase adwenbone se ni pass mesi koso emwa enti da bia me ka no kora akiro edini adwenpan no aka enkrata mu aka fufu aka be me mfa ne dem enye fom aka wutu na o matiem Mr. No pressure with my chair pressure by the befow. Na Safri Mr. International man. Ye kasa chire wi ase na bi so kasa de chire mo na mo fo. Mr. Chinchina twan. With my chair pressure na be dey na befow. What you say? Favor blessings will follow me. Thanks for encouraging. Oh, thank you. I feel yes me. Amen. I feel yes me. Inshira nye de eni wachi. So what you say? Inshira bi guso de edi wachi. Wo ye be ma. Na se wo ne oba atia. Upesi nyankopon shira wa. Ma oba AKA wife flex. What's that? The bone. Wife, who can wife first? How did the bone? No, never. What you say? Who can wife first? Make the bone, the black bone. Now, Satan Accra, mama. Satan Chelewati on, Chelewati baso. Wow, what na Accra can be? Flexible by what you say? Chelewati baso. Now Satan Liz, red, gold, Guinea, Ghana colors no. Nam the black account. Satan meko kantamanto. Kantamanto, ahumache pa because atani yenshede ni ska ekototo mpaboa mo no nte ko kantamanto ahumache ni atieso was atampo we ba so friend fat farm no ko shop bu ho a ombenya cancer mo na mabata no e fake ba ko kantamanto ankasa home use no da ba no omu twi pa ma atum say yes omu twi ho na satani e obo bi wo ho ma menkyere wade I was so like my enter the movie see how na say ye jam because obi wo ha o ya de e bo ne bi wo obi wo ha o ya de na I say I jam time aboso na mu hu sa me ba me dem to bo ni bia ai e dem nya bo ni bia ba de oba so YouTube channel no e Becky TV Adrenpa ni new YouTube channel and Becky TV Adrenpa ni ba ko no for the meantime enya adwuma nti no betimi follow Becky TV wo YouTube ebo bi say on wo kompo ano a obenya ebo bi say okay sa se ko tompa bo e wo kantamanto a na omato bia ye de aka ho okay wo ba ase no ntem bia wo de twi ase no say ya na ma ase na ye de apai okay ye kwa kantamanto ahomache a obetuma nantimwa nyinya nyoma obedru fie wi a na obetwitwi ho yi satan chele wate ba so na me na ewe mu o me wife flex me ba chese satan so me slim like this makes me laugh Becky okay satan so me slim what you say me ba me t-shirt na me di picture to animu ma print me picture na ebo matadiem now wife flex wife flex what you say ti guy level na dey na ma no ma Jimmy Beggy pa na me chele wate no ma she socks na chele wate no ma bo me lace egu chele wate no so ni chele wate ni ti no na wo sa tam wo ye ba ene kura de say ba Abrokyire en rese because Abrokyire antam nhede ni ho what you say what you say na me sa tam bicycle from Adenta to Medina we boss mama me na race junction kwan ho a speed say ya asame ko be do weekend na me ni adaje the Accra boy na wo ntobi ho no na wo kasa ho ahoye ti o si ti wo ni makra nso sa ni fa no oni me du Accra bayi
say like dear ben na ho ya de be sa nipa no me woni me dura akra untimi akra e ho na otina enyi na so omo ye nkra it no ba be kasa o free unim akra bia e ya ho ya na de kasa omo ya ho ya omo susu no munim ho what as nche usua munkoye de moye e de jam why what as tap send mun use promo code no aduna pa hin bunya discount and as boy enterprise e be your PUPI de edamount Destiny Roofing and Steel Trusses as well the board down so at the amount YouTube so they are the Jatta cement Uncle Pil Ray Ibrahim cement and one called Pepe also pay 20 bucks. Obu am probably contact you also pay 20 bucks and 200 bucks near Mr. Ibrahim Amanehunu sir. Ope so ura company ho there 1,000 bucks 1,000 if free ho company ho street here the ba enya sa na you know no matter moto ton no so bia shop bi owo bia no bo ura ho a would also pay attachment what I say ho na be 200 bucks 100 bucks 50 bucks 20 bucks monto na mo fan support obi wo ho wa fa bi agu no shop sa attachment wo kwa in fact na cement na there what I say project here bia na use what you say in face challenges bia so what I say nyankopon wo nhira mo onto konam me ne me yere de odo papa be na ye nya ye mframa mfa yentemu mframa mfa yente yetimi di ho nkomo a na yafam ada na yasan asore na yesi di nkomo chese me no ana bonten nkomo nya me de se me pe nkomo adi anu asma ba ha ni aba be di nkomo mo ne ye family what I say sa pepe yes, so I'm follow page in my Becky TV, Adrenaline TV, also Airboy Juma, YouTube, Becky TV, a time for fun, your mutu. YouTube, no, Becky TV. What I say, still now you're quiet. You move forward. So, yeah, dear, be a money panel. Adia na wo ya no pese wo ya ade ne brani panase but you can never me catch them muntimi bradwen pa hena ase me catch them and koma sumu ye pa wo pa akosoro ko form wo pa oni amanfo nko group and fat ni YouTube channel say mo ba be Jeffrey me so be bie foforo ama nipa omo dono no so edoso omo be follow I like I subscribe eti dia mo ya ne dia mo ya me na make a mo ya ye kwa ebusia bi wo wa ebufu ewiasiti wo se debiam ka se nipa on se wusi so se wo bobra menkoto e wo atamfo nim da never ada be koto wo atamfo nim no sa ada no e na wa brabo be de be pem sa ada no wa brabo be de ebesi so ate ase nto ba pa e na e kasa no okay oba pa kasa wi meyere de okasa wi a eno ano no se panyin dwale wi a na nsu a de nsu asa nti se de nsu no am se e ya asa ti de aka m kofi akwa oh yango poso edamasi ye jamo mo amuo Ghana mo ba ye mo share ye mo love mo like nyina no Regina amua amano okay thank you edamasi why they are na mo Ghana so enche ye be touch down ye be shia mo abuche so no fast for mo Ghana de mo dos se enche be touch down but yes ye be touch down ye touch down ye enko Ghana for ehun sie o tie ni pa untimi me mfa me hun sie dabi me ko Ghana helicopter crash na soro be hu se me na mo hoyi me dabi tie ma me hu so bi wo ha ho yeah go Ghana do video no more videos that say yeah life king my life Kotoka International Airport because who akukudro and na dey ben one na me soro wiase dey one say why you be there me soro nipa wo wiase so ate ase me soro nipa wo wiase a me kam no kro because Ghana for no mo mpa no kro ka eno so na de bia me kam no kro na wo mpa ti no eno na de bia be de wo beti efra dwenpan no ti me nkonkodu Ghana emfa me hu sie da me do Ghana be hu dwenpan na ma touch down message na me de mamu no when are we going we can meet I'm going soon oh okay oh kwa Ghana oh yeah the baba beto ho no oh kwa time but this year na say and next month another bang
You touch it down. I'm gonna move here. Who say yeah. No, dear, Kevin, my banner. Pepe. Yango po win shira munyina. Love you all. Dubai, UK. Dubai, you tap no drew. Almost can say Drahem. Drahem. Drahem, so whatever. They will say, yeah, that's why. Yanko shira monkey put on. Now subscribe. Now mo support to you. Na atawfufo no mani. Bye bye.